Zamni Khangsar Shube, Pyogi Keyik, Luxul, Chola Tonang Yuge, Nambala, Dorjiling Ne, Matu Dile Shugiyo. Teneta, Denge de Nyentung Sensi Nangkengi Nangla, Kashi Pyoge Maken Ken, Pyoge Mashe Ken Dinde Yang Yore, Kashi yang pyoge chugyugyug timde yang yore kashi kakakanga mizela tongmanyongba tongyong meken kakakanga mizela tongyong meken timde yang yore kashi yang karishu wore tinda juba chukji pardulo chongnang bai timde yang yore ani ta dinangla netse nyombo yomar ka시에 kakakanga 미제라 통요 요마레 ka시에 미제 낭라 이게 세컨디 나자명 장요메케 네팔리기 이게 까까가나 디양 장요메케 인지기 이게 ABCD 디양 장요메케 베이기 kakakanga 딘데 이게 자원의 장요메케 딘데 롭투 네체 아니 림파다 민다 요레 제사 녜테다 년퉁기 낭라 까까강아네 창게라양 펜토 투바 야 카시에 벽에 장배 첼라 벽에 겹사메 바타다 다지닝 라차샤바이나 벽에 뉴뉴시다레 아니 벽에 장배 첼라 벽에 겹가 도사 요마레 수수 수행염도 벽에 겹고래 제장다 녜 Nyentungi nangne pyoge ke thola tinde kecha tinde test mashebe ina ani koncho pyoge nyenya ki kokab ragi yomare ani tinde yinba songzang ta de pyoge changen ina yangda pyoge changen ina yangda nangchwe lobchung cheken ina yangda ta de neche daminda yore yina yang ta de la ta gorpo shiralo ba ina yang pyoge ken dang pyoyi lo shingen so nyopkir ba chezang ta nge tes gyok tu tang yina yang cholo kemni logu yo ta perna kenan so tides sigir ba Tindes sigirba, tindes sibe kabla, yege selbo matungna, tindes cheru tanga yor, tindes di kena zo kengor, mi mangbo kengi yo samare, tindes cheru tangche, ani tindes paa tsu kawa logu du, dine du paa tsu ti tu gure. Cheza ta tangbo tindes yorba, tindes sebo masina, ani tindes nangorba, dide kengiri kena zo. The Kingra Tadung Sebo Matona Sebo Masibina Tindes Chertangayors Tindes Chertangayor Tadi La Kukmarba Tindes Chigurva Tindes Dus Cheche Kenancho Tanda Yigir Logia Changetsu Tindes Changmaronang Tineta Kesegi Tum Lakma Dine Natologinda Keze tu, keze lakma. Ta yigilo makin ke tsu detes tonan nanga. Sa lata ta tau ka ra kar sa pa sabjupu ga puk na sa ne pa yata cha cha kikuchi ra chirtha naroto na tun ya naro yong a yong na sa ne. Dagar sapuk ne chir nyong ne ta dagar mingrba dagar after coming out of the cave dagar gufa dekhi bahira niskera aera
Nyakiko ni masa me nyatembo nye dao ga payata cha cha narucho ga sa chok shatingbo shen bayata cha chatingbo che da che kayata kya kiko ki ao dasha tu du ga duk nime nyega chokshen chigiduk nime nyega chokshen chigiduk dang ngoma kinansu changnang bai chik nye ring chakdang chigiduk nye ring chakdang chigidu dang nyega chokshin chigidu tanda chikpare ani nyega chokshin chigidu sena inji kya la to be biased or to take sides नेपालीमा भनिन्छ चाहिँ गामले भयबन्दी गर्दा रहेछ nye ga chokshen che dang nyering chakdang che thunda chikpare gamle भयबन्दी गर्दा रहेछ दागर गुफादेखिको निस्किएर के भन्यो गामले भयबन्दी गर्दा रहेछ nga. And then Dagar, after coming out of the cave, said, the sun is taking sides. The sun has been biased. Nime nyega chokshin chegi du nga sa pa shatu pu ga puk na nga nang da shatu du ao khai ta kya ga kyak sha ki koshi Tadimbote basa tip garata da basa drap bayata jasa che bayata jacha setu chunga chung nga sapu nangdu kyakshi tebdro che chung nga sapu ki nangdu kyakshi teb dap che chung. We write dap, but when we say it, we say dro. So nga sapu nangdu Kyakshi Tetrap Chechung. In English, I nearly freeze to death in the cave. अब नेपालीमा भनिन्छ म गुफा भित्र कक्रेर मर्नु आटे nga sapuk nangdu kyakshi theptap chechung. I nearly freeze to death in the cave because he stayed all day in the cave while playing hide and seek. अब अगाडिको कथा तपाईहरुलाई यादै छ होला उनीहरु एक दिन लुकी छुपी खेल्नु गयो र दाकार चाहिँ उत्तरमा फर्केको एउटा गुफामा लुकेर बस्यो र अब दिनभरि यतिकै बस्नु पर्यो अरूले खोज्नु सकेन पाएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो भित्र झन्डै कोक्रेर मरे भनेर अब दागरले भन्दैछ गामले भयबन्दी गर्दा रहेछ म गुफा भित्र चाहिँ कोक्रेर मर्नु आटे साटिङबो शे साशे बौशा दाशे पा राटिङबो रिदारे. And Dagar said, this is unquote, here is the unquote part and quotation starts from here. So this part is what Dagar said, and then Dagar said, this is what he said. भनेर भन्यो दागरले गामले भयबन्दी गर्दा रहेछ म झन्डै गुफामा कक्रेर मर्नु आट्यो भनेर भन्यो.
Sakataka basa kapta dengbo dera dir salata la lana rolo ba lop para ta tata situka tukra nata na masa nam gada ke manaromo dao wanga wang ma dengbo me da sepchu tu shanaro shora shor sanaro songa song. Kap there at that time lop tuk nam the students त्यतिखेर विद्यार्थीहरू गेमो वाङमे to shore. They burst out laughing. They couldn't control it. They burst out laughing. Ani kap there loptuk nam Gemo wangme to shore. Uniaru hasutu student naru. So when did he say this? So when they had class the next day, then he was saying this son was taking sides. I nearly freeze to death. And that part he was saying in the class the next day. भोलिको दिन उसले भन्दैछ त्यो स्कुलमा पुगेर लुकीछोपी खेलिसकेर भोलिको दिन उसले क्लासमा भन्दैछ घामले भयबन्दी गर्दा रहेछ म झन्डै त्यहाँ कोक्रेर मरे त्यतिखेर सबैजना हाँसे स्टुडेन्टहरु खारेजनी के मसो गरे why did they laugh? Kharechine gemoshovre. What could be the reason? He was hiding in a cave facing north while playing hide and seek, and he stayed there all day long. And then he nearly froze to death. And then why was he saying that the sun was being biased or the sun is taking side? किन भनेको उत्तरमा फर्केको गुफामा बस्दाखेरि दिनभरि बस्नु पर्यो लुकीछुपी खेल्दाखेरि कसैले उसलाई पाएन अन्त गामले चाहिँ कसरी भयबन्दी गर्यो दाओ गाडेंबुगे राकताका ना गेन गायताक्या क्याकिकुकी सागी सालताता दाओ का राकार गायताक्या क्याकिकुकी sakataka da ke cha dadingbote kawsa na sen ao paratata la tel nga chanaro chora chor daratata thakikuti wa ao dakikuti ao daratata sakikushi gashik bao tanaroto na jon gao na nga nang wa dadingbote gegengi now we see sa after gi. So the teacher is the subject. He is doing something in this sentence. Gegen gi dagar ki kecha. What Dagar said. De senne. Sen. Gaosa na sen to listen or to hear. Honorific word. For the word listen or to hear. So sen tell, how pardata la tell. Right after the teacher heard Dagar, sen tell sunnu bitikai. Guru le Dagar ko kura tyo sunnu bitikai. Sen tell sunnu bitikai.
nga chanaro chora chor thiwa tindasik tenangchung. He asked such a question. Guru le usko kura sunu bitigai हामीलाई यस्तै एउटा प्रश्न सोध्नु भयो. सा फासे छु फुगा फुखा बायता चंगा चंगला ता राता न्याके कुनी आनारो ओदावे माकी कुमी पानारो फोगा फोकपा दाटिंगबोते कांगा कांग याके कुइना इन्ना मा नाम सफु खा चंगतर निवे mi फोकपा ते कांगी नाम. A cave facing north. Facing north, in that cave facing north, nive sunlight. Nive sunlight, mipok, sunlight not to come. Sunlight not to come, sunlight not to shine. In the cave facing the north, te kanginam. What could be the reason for the sunlight not coming in a cave facing north? Uttarma फर्किएको गुफा उत्तरमा फर्किएको मा घामको किरण किन आएन, किन नआएको होला, किन नआएको होला भनेर यो प्रश्न सोध्नु भयो गुरुले. सपुखा छंगदर निवे घामको किरण ज्योति मेपोकवा खांगिनाम. What could be the reason for sunlight not coming in the cave facing the north? Taringbo de nyakiko ni masa me nyatingbo ni daoga ga payata chanaro choga sa chok shatingbo shena shin bayata chasa che pa ratingbo re da ma dam. In literal Tibetan, when you see the dam after the, this is a question mark. Te nime chokshin chepa redam. What could be the reason sunlight not coming in the cave facing the north? Is it that the sun has been biased? Is it that sun was taking side? यो चाहिँ घामले भयबन्दी गरेको हो के से सुङ्गिदुख भनेर गुरुले सोध्दै थियो, भन्दै थियो, भनेर सोध्दै थियो. थारिबो तेरा तेरङा छानारो छोसा छु लाना लेन खाङा खाङ याङा याङ मा थारिबो थे बासा थे पारा पर आओ जामा जम थाकीको थिङा टिङबो ngeरा nger लासी तुलुसा लु. We were left there in complete silence, unable to answer, unable to answer the question. The question was, why did the sunlight didn't come in the cave facing north? हामी जवाब दिनु नसकेर चुपचाप त्यहाँ रह्यो, बस्नु पर्यो.
Jamthing chupchap, jamthing in complete silence, in pin drop silence, unable to answer the question. Ragataka na ken laga sa laka etakya kikuki sa ki ngang ragataka ka etakya shi gyu da gyu rakiku ringa ring pana ropo hakiku ipe gen lagi ngangyu ringpe sagataka kanaroko nasa ne salatata daukara kar gaya takya kyakiku ki pao sa masam sa shechu la chul tatingbo te nanaro nora norwa ratingbo re da re gen lagi ngangyu ringpe gone. Go technically is gone is from the door. From the door, but in English you won't say from the door. Through great patience. Technically, gone को अर्थ चाहिँ दरवाजा देखि, दैलो देखि, ढोका देखि, तर गोने दरवाजा देखि माने द्वारा. गुरुले दर्जा धारण गरेको द्वारा, दरिया धारण गरेको द्वारा दागर की समचुल्थे नरवाडे दागर को विचार त्यो गलत हो, भूल हो. Dagar's opinion was wrong. His opinion was that the sun was taking side. So the teacher was explaining the students that Dagar's opinion was wrong, not right, wrong. Nyaki kunyi masa me nyating bo nye dao ga phai ta chanaru cho ga sa chok shating bo shena shen mating bo me ta me para par nyi me nye ga chok shen me par sa gao shaki kushi chating bo che na chen panaro pora por hao para ta tha chanaru cho sa cho kai ta kyang a kyang nyi me nye ga chok shen me par sa shi chen por cho kyang. By the sun, without taking sight, the sun without taking sight, Sashi Chembor, the great mass of land, Chokyang, it shines, even though it shines without taking any sight on this great mass of land, Gamle Baibandi Nagari Kana, you Mahabhubi Komati, Ayatapani, to light Ayatapani, Pani. Sa pasha chupuka puk tatang bote kha payata changa changla tatata yakiku ina inpa akiku ipe dawa nga wanga kiku gisa gi sapuk de kha changda inpe wangi. Technically, under the influence of, but in English you would say pe wangi, because the cave was facing north. Because Pewangi, technically it is under the influence of. Gupa चाहिँ उत्तरमा फर्केको हुना कारण भएको हुनाले यहाँकी गुनी अनार ओतावे मा फनारो फोगा फोक पारे. The sunlight didn't come in the cave facing north, didn't come in the cave because the cave was facing north. Gupa
उत्तरमा फर्केको हुनाले भएको हुनाले घामको किरण चाहिँ नआएको दाउपाटेको पेर्ना for example जस्तै पेर्ना for example जस्तै salatala lanarolo balo kharata thathageku thida thi yaga yakpanaropo makiku mi nyana nyen maukana ken gayata gyakiku gi salatala lanarolo balo Parata Tata Tuga Giku Gisa Pata Bayata Chang Asa Chang Ao Barata Dasa De Shana Shen Panaropo Yanaro Yoda Yepa Tatembo De Dao Katembo Ge Rakatagana again Gayata Gakiku Gisa Gi Salatala Lanarolo Balo Karata Tata Gikuti Ti Bayata Chatembo Cheda Ches Sakataka Basa Kap Nyatimbo Nye Dao Ka Payata cha chanaro chok gasa chok sharingbo shen na shen bayata cha sa che pa shakiku shika shik ma ratingbo re da re. Perna, for example, lopti yakpo mi nyen ken those who are not listening nicely to the teaching, to the lesson, to the teaching. Lopti yakpo mi nyen ken those who are not listening nicely to the teaching. Gi loptuk the students who are not listening nicely to the teaching. Gi sab changde the result of the students who are not listening nicely to the teaching. De shenpo poor result of the students who are not listening nicely to the teaching. Shenpo yopa that their result is poor. Take gegen gi lopti check up while the teacher is teaching. Gurule पाठ पढाएको समयमा को बेला यादगबो nye dao ga gat payata chanaro cho ga sa chok sharingbo shena shen bayata cha sa che pa shik mare gurule baibandi gareko haina. It is not that the teacher was taking side. Teni loptu rangi ki Teni lopti rangi Teni loptu rangi ki lopti yak menyen pe kyonre sapu ka changda la niwe pok matu pe gyuchen yang teda reche sungso kabdir dagar gi gowo gurgur che te samlo tongshin deduk. Teni loptu rangi ki lopti yakwo manye bekyonre ramri ri student afai le पाठ राम्ररी नासुनेको भूलो. It is the fault of student not listening to the teaching properly. Sapu Kachangdala in the cave facing north, Niwe Pok Matupe Guchen, the reason sunlight didn't come in the cave facing north, also Thetare. And the reason of sunlight not coming in the cave facing north and poor result of the students who are not listening to the teaching, the reason is the same.
चेसुङसो द टिचर सेड भनेर भन्नुभयो उत्तरमा फर्केको गुफा भित्र घामको किरण नआएको कारण पनि त्यसरी नै हो चेसुङसो त्यो समयमा एट दैट टाइम दगर्गी गो गुकुर छेते एन्ड देन दगरको टाउको चाहिँ अलिकति घोप्टो परेर सम्लो तङसिन देतु सोचमा पर्यो दावा ओहो अनि अब यहाँनिर पुग्यो होला निमे न्याका छोक्सिन मे ससी छम्बो ट्रो क्याङ सपुक्ते खचङदा यिम्बे वङ्गी त्यो गुफा चाहिँ उत्तरमा फर्केको हुन कारण घामको किरण गुफाभित्र आएन जस्तै पाठ राम्ररी नसुन्नेको विद्यार्थीहरूको परिणाम नराम्रो भएको त्यो गुरुले पाठ पढाएको समय भयबन्दी गरेको होइन त्यो विद्यार्थी आफैले राम्ररी नसुनेको भुल हो उत्तरमा फर्केको गुफाभित्र घामको किरण नआउनुको कारण पनि त्यस्तै हो स्कुलमा गएर एक्जामको रिजल्ट कमजोर नराम्रो हुनु र उत्तरमा घामको किरण नआएको कारण चाहिँ एउटै हो त्यतिखेर दाकर चाहिँ घोप्टो पारेर सोचमा पर्यो means if you don't listen attentively then there is not much difference between coming to the class and not coming to the class and while the teacher teaches some students succeed in learning the lesson quickly because they were paying attention. It is not that the teacher is taking side. Some students fail to have good result because they were not paying any attention. If you don't pay any attention, it is like hiding in a cave facing north where sunlight would never come. त्यसरी फेरि मैले बोलेको चाहिँ कि त पढेको एकदमै छिटो भयो भने त्यसलाई फेरि अलिकति ढिलो पनि गर्नु सक्नुहुन्छ यो अक्षरलाई अलिकति ठुलो पनि तपाईले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ ठुलो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो स्पिड पनि अलिकति घटाउन सक्नुहुन्छ त्यो मसिनो केटाकेटीहरूले सबै राम्ररी जानेको हुन्छ र उनीहरूलाई सोधेर अनि आफ्नो लिपि सिक्नुहोस् यसरी अब त्यो भिडियो पनि निकै लामो भएर गयो थ्यांक यू फर कमिङ टु द क्लास एन्ड सी यू probably tomorrow.